Pokušaju gosti da napadnu. A ovo su navijači Radničkog koji ulaze na deo tribine predviđen za njih. U međuvremenu Đalac u prodoru, Đalac pada, evo slobodnog udarca. Evo slobodnog udarca i to u zoni šuta. Iščekujemo prvo uzbuđenje. Pravo da vidimo 30 metara distanca od Ognjena Čančarevića. Pored lopte Vasilije Prodanović. I Vladan Spasojević.